ukuze konke kulunge. Glory to Jesus. uJesu azabuya sikhuluma ngalo. Angeke ngoba wena wenze wrong bese siyahlala sisakhuluma izwi. Glory to Jesus. Akukho ngilosi la ngaphakathi kwethu. Sisonke sinje siyawona. Kungakho izwi likaNkulunkulu lithi sihlambulule imihla nemihla. Amen. Because siwona nangokukabanga nje siyawona. Nokubheka nje uyawona. Amen bazalwane. Ngakho sizokhuluma izwi likaNkulunkulu kunganandaba nokuba yini enyenze wrong. Amen. Amen. Noma kuyimi enyenze wrong. Anginawo amandla ukuthi ngingalikhulumi njengoba linjalo ngoba nami kumele lingisize. Amen. Glory to Jesus. Amen. Ngakho izwi likaNkulunkulu mawuhlezi lapho vumela izwi likaNkulunkulu liyenza umsebenzi empilweni yakho ungalikhombi next door. Amen bazalwane. Amen. Yazi asikhuli. Asikhuli ngoba awuthathi izwi likaNkulunkulu ulibeke kuwe. Ulibhekise kuwe. Maliwa izwi likaNkulunkulu libhekisa kuSambuti. Masiphuma la eminyango ugijimela kulo muntu uyobuza ukuthi ulizwile izwi likaNkulunkulu. What about you? Lithini kuwe lelizwi wena? Amen bazalwane. Amen. Asingadlali. Ngoba sizofa sikhuleka. Siyesihogweni. Sizofa sishumayela. Siyesihogweni. Sizofa sihlabelela. Siyesihogweni. Because asivumela izwi likaNkulunkulu ukuthi lisisize. Yeah. Amen bazalwane. Amen. Ngakho uyalibona mali nje. Akukho la liyenza mina ukuthi ngibe muhle. Akukho la liyenza mina ukuthi ngibe right. Glory to Jesus. Amen. Ngakho izwi likaNkulunkulu malikhuluma nami nawe. Amen. Okubalulekile ukuthi wena lithathe ulibeke ngakuwe bese uyalungisa izindlela zakho. Uyekele mina nami ngizolungisa okwami. Amen. Amen. Asebenzeni ngezwi likaNkulunkulu silalela asiyi kuyolikhuluma kube mnandi. Ukuthi ume kanjani? Lalelani bazalwane. Ukuthi unemali. Ukuthi awunamali. Ukuthi wena ufundile. Ukuthi wena ufundanga. Ukuthi wena umkhulu la umkhulu khona. But masiza ezwini likaNkulunkulu siba ngabantwana sonke. Silalela izwi likaNkulunkulu. Ngicela ningisize nilalele izwi likaNkulunkulu ningalaleli mina. Amen. Amen. Ake sinezwini bazalwane. Ke sikhulumeni ngale ndoda. Uthelo umhlabelelo. uSathane simnikile amathuba ezinhlizweni zethu kodwa umoya wona siyawuqina because siyalizwa izwi likaNkulunkulu njengoba sihlezi but masiphuma ngomnyango uSathane utake over uthatha indawo yakhe bese uyakusebenzisa ungaboni nokuthi lo muntu okhuluma naye umlimaza kangakanani. Yeah. Masiya ku ezwini likaNkulunkulu la kuMateyu 14 Lemothusi 14 Mateyu Shumaqala 22
22 to 33. Hallelujah. Amen. Sizokhuluma ngale ndoda esijwayele le. Sijwayele lelizwe kakhulu. Uma liyajwayeleka izwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngicela ufunde mama. Ngesizulu ifundeka ngalendlela uverse 22. Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya aze amukise iziquku. 23. Esezimukisile iziquku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka. Sekuhlwile wayeyedwa lapho. 24. Kepha umkhumbi wawususukile eAmastadiyo amaningi emhlabathini ashukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nabo. 25. Ngomlindo wesine wobusuku weza kubo ehamba phezukolwandle. 26. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezukolwandle bashaywa luvalo bethi isithunzi bakhala ngokwesaba. 27. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, yimani isibindi, yimina ningesabi. 28. uPetru wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho kuba ngize kuwe phezukwamanzi. 29. Wayesethi woza, wehleke uPetru emkhunjini wahamba phezukwamanzi weza kuJesu. 30. Kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. 31. Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, awu wena onokukholwa okuncinyane, ungabambezelani na? 32. Sebekhwele emkhunjini umoya wanqamuka. 33. Abasemkhunjini bakhuleka kuye bathi, ngempela uyindodana kaNkulunkulu. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Liyaphila izwi lakho lenamandla. Khuluma ngalo nakulemini namhlanje. Hlala uNkulunkulu namandla wonke endibeni zomlomo wami. uNkulunkulu namandla wonke make lifinyelele enhlizweni, lifinyelele engqondweni. Vula lezo indlebe zikamoya uNkulunkulu muhle ukuze likwazi ukufinyelela lithola indawo bese liyasebenza. In Jesus name, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, angazi sengathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi sizweni isiZulu thina sonke. Amen. Amen. Ngoba sesinamalimi amanye singeke understand ukuthi ingabe bayezwa labantu noma abezwa. Hallelujah. Because basokhuluma ngesinye isikhathi how so kenel ulebala ubuela Yeah. osa itibinyele ubuya hawo go tlotseba go ibue ka tsela e tshwanetseng. Hallelujah. Ngakho bazalwane inkosi mayisisize kodwa masiphetha amabhayibheli wethu thina sonke ukuthi mina ngikhuluma isuthu kodwa wena uphethe leso siLungu, wena uphethe leso siVenda, wena uphethe leso sishangana, wena uphethe lelo Xhosa, omunye nomunye uphethe language yakhe. Amen. Glory to Jesus. Angeke ngithathe ngabe ngiyofunda isiVenda angisazi ukusifunda kodwa umama uyakwazi ukusifunda. Glory to Jesus. Ngakho kubalekile ukuthi sibe namabhayibheli wethu ukuze ukwazi ukuyifunda lento and then uzoyi understand. Hallelujah.
yazi le verse lize ngoba nayi inkonzo ngolosithathu enemasiza enkonzweni ngolosithathu kumele size ifaith yethu ikhuphukile kakhulu ene ukholelwa ezintweni ongaziboni kodwa uzikholelwa ukuthi zikhona na glory to Jesus amen izwi likaNkulunkulu lithi asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa glory to Jesus kungakho noma uJesu asekakhulekela angazakhuleka athi ukukholwa kwakho kusindisile haleluya ngakho asiza la ngoba sifuna ukuthi ukukholwa kwethu kwenze umsebenzi I don't know ukuthi wena yini oyifunayo kodwa lawo oyifunayo ukukholwa kwakho yikho kuzokusebenzela glory to Jesus angeke usetshenzele ukukholwa kwami mina ngakubeka izandla ngakukhulekela kodwa mawungakholwa akuyi kwenzeka haleluya kungakho uJames ngale masikhulekela abagulayo athi umkhuleko walokholwayo uyamphilisa nalogulayo glory to Jesus ngamanye amagama kukhona isikhathi lapho uzogula wena ubase ukholwa kodwa ungasakwazi ukuphimisela bathi lokukholwa kwalokukhulekelayo makuhlangana nokukholwa kwakho bese wena uyaphila haleluya amen uPeter sizogqila kule ndaba kaPeter akere khilibali le lutlile kaofela amen o lutlile lwena go kaya ha o le re ila ha se tsukutsana iseng se tsukutsana ka bo ba re keng elwandle isivumo savuka kwaba khona ama storms avukayo glory to Jesus basaba amadoda bahlezi basesikebhini bayahamba kodwa bafike lokusaba because ayithi siyasaba nokufa Bebona singazenza izinto zonke singakholwa singamkhosi kahle singaqabangi kahle kodwa masi ukufa sikusaba kakhulu uzwa ukuthi lo nkulunkulu ukhona uyaphila ungafuni ukumsebenzela bathi mazofa uzombiza amen bazalwane uzombiza ithe basithukile basesikebheni isikebhe sesiyenza izinto zazo bathula babheka ulilwana ka re ke bona o sheba bodi ba bone hore mara khoshi Jesu ha ke wela mona na ho tsho go fedile bathi mo ba be baphila kuleso sikhathi ithe mase bakhala sebabona ukuthi manje hayi la isikebhe siyafala bambona uJesu ahamba phezu kwamanzi glory to Jesus bekahamba phezu kwamanzi because la manzi ayenza nguye glory to Jesus ukuba khona kwelwandle kwenze uye haleluya manje ugibela phezu kwamanzi uyazibuza ukuthi le ndoda ihamba kanjani bathula bayathuka bake sithuzela akithi mina sithuzela ke nkasizulu bake sithuzela ke thoshule thoshule ngathi umkhovu ithema bathuka uJesu uthi kibo ningathuki amangala amadoda ukuthi hey ene for sure uyi ulo uPaul uyi Peter uPeter uthi uma akomvumele nami ukuthi ngihambe phezu kwamanzi
Jesus. Yeah. Hallelujah. Yeah. Izwi likaNkulunkulu lithi wathi woza. Kasi suthuleke xo. Yeah. Hana mantswe mangatabua. Kasi gore come. Hallelujah. Indoda yaphuma nayo yaba namandla mayizwa uJesu athi come. Yaphuma yahamba nayo. Uhamba nje wena uhlezi lapho yahamba kodwa awufocus. Glory to Jesus. Yethemaka sahamba but isivunguvungu sona senza njani? Siyavunguza amagagasi welwandle ayaphenduka. Lithi izwi likaNkulunkulu asahamba abheke kuJesu. Angimazi ukuthi distance kaJesu ebengakanani ukuthi ayofika kuye. But ithemaka sahamba wasusa ifocus. Oh my God. kuJesu. Glory to Jesus. Ithemaka susa ifocus wangasa focus kuJesu wa focus kuma storms. Ithemaka focus kule storm. Wakhohlwa. Wabheka istorm. Wafikelwa usaba. Wakhakhazela. Amehlo wasakhole amehlo kustorm. Glory to Jesus. Immediately. Makasusa amehlo focus kustorm. Kwaphela leya nto bemhambisa phezu kwamanzi. Hallelujah. Indoda yasibona yenza njani? Anwela. Hallelujah. Amen. It's a handwell. Awelet. Jesu akinthuse kuyashwa. Glory to Jesus. uJesu waletha isandla nje. Wambamba. Wamkhupha. Glory to Jesus. Amen. Angisazi istorm phakathi kwaso ukuthi esinjani. Ngoba sihlezi la ulona loya une storm. But ungafocus kuleso storm. Ukhona uJesu. Umnikazi westorm. Glory to Jesus. Ukhona uJesu ozokubamba ngesandla khipha kuleso storm. Hallelujah. Abantwana bakaIsrayeli lithi izwi likaNkulunkulu lithe mabasuka eGibhithe uFaro makaqeda ukubakhulula bekugcina ngoba bekudala ngithi abakhulula abalanda asangazi ukuthi ngaleso sikhathi usekabalanda ngesikhathi esiphelile. Hallelujah. Amen. But lithi izwi likaNkulunkulu ithe mabahamba bafika olwandle olbovu bamangala ukuthi manje la sizoyenza njani. Lewandle siyoludlula kanjani? Because masibheka ngapha izintaba. Masibheka ngapha nakhona izintaba. Mabathi babheke emuva nawa amehepita kekehepita. Naba babajahile. Kwaphela ukukholwa. Glory to Jesus. Kwaphela ukwazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Because bayabona ukuthi manje ikuthi ukuthi sesiphele kuphelile ngathi. But lo mnikazi wolwandle lo wadala ilwandle. My God. Wakhuluma ithema kakhuluma phakamisa izandla amanzi waya ngapha amanye waya ngapha kwavuleka indlela. Glory to Jesus. Khuluma ngomnikazi wolwandle. Hallelujah. Leso simo ongaphakathi kwaso ulwandle olubovu uyamangala ukuthi maka kodwa baba ngizophuma kanjani kule ndawo. Kulempi enphakathi kwayo nizophuma kanjani? Ukukholwa kwakho makusindise. Into ofanele kuyenza
ukuthi focusa kuNkulunkulu, focusa emkhulekweni, focusa ezwini likaNkulunkulu kuze umbone uNkulunkulu akwenzele imangaliso. Glory to Jesus. Ngiyacabanga ukuthi indlebe zabo bezingezwanga kahle makakhuluma litho izwi lithi uyabona lama ekhepita lawo eniwabonayo angeke niphinde niwabone. Glory to Jesus. Today ngizothi kuwe kuleyo yohlangabezane nayo enayikho impi ebakhona ingayenziwanga umuntu. Glory to Jesus. Yonke impi ohlangabezana nayo ukhona umuntu ayidubile. Udanya file impisa ya hore hayifanwe. Glory to Jesus. But izwi likaNkulunkulu lithi laba mayakhabeta awu eliwabona today angeke liphinde liwabone. Glory to Jesus. Ngakho labo bantu abayenza ukuthi wena uhlale usey'inkingeni uthi bathe inkinga ngapha nazi ngiza ngapha naba bamile, hey uthi angeke uphinde ubabone. Just focus kuNkulunkulu, because walahlekelwa ifocus waqwile, and walahlekelwa ifocus uzosithola kwenye indawo usoyobuza khona ungasabuzanga uNkulunkulu, because awunaso isikhathi sokuhlala. Glory to Jesus. Ngakho sihambe endleleni singabantwana bakaNkulunkulu siphe ama-storms akhona. Glory to Jesus. But lama storms adinga wena ukuthi bheka kuJesu. Bhekani uJesu kumboni wami lophiwa amandla kuyena. uJesu unathi ngomoya ngephake ngale sisombona. Yebo bakithi, yebo bakithi wosombona. Loduma izulu lingene seke. Oh Jesu wabalelu mukhosi nje. Bheka kuJesu. Glory to Jesus. Ake sifundeni ukubheka kuJesu. Ake sisusene amehlo wethu ebantwini. Ake amehlo wethu siwalethe kuJesu. Izinkinga zakho zilethe kuJesu, ngoba mawungafocusa ezinkingeni yolahlekelwa into ekhona ngale ngekho leyo. Ngoba sihlezi sisemhlabeni inkinga ziyohlala zikhona, but phezu kwazo le inkinga kumele thina siyinqobe, inkinga zinganqobi thina. Glory to Jesus. Ngiyabona basiyahlala phansi khona manje sonke sakhuluma inkinga zethu, uzobona ukuthi kodwa le engayenza ukuthi ngifocuse kuJehova kusho ukuthi musincane lento. Kukhona abantu abathwele la, kukhona abantu abasindwayo la, kodwa labantu babheka kuye lo Jesu ongumhlengi. Glory to Jesus. Ngesinye isikhathi umangala ukuthi kodwa Nkosi bheke nje ubheke, kodwa bengithi nasi. But mawusothi uyabheka uthola ukuthi hayibo sizothi namanga
Uyamangala mawungumntwana kaGolonkulu ngoba kwenzanga wena kwenza ukuthi Yesu engumhlengi lo focus kuye uyena okukhiphayo. Glory to Jesus. Ngirawo ngoba amagala ngithokola sitha bona ubani ngabi sasebenza basasebenza hayi waphila yena othamangeni. Glory to Jesus. Wathi bakawurobethi unale bathu basarobalini. Magala ke 12 o'clock kapa 1 o'clock awukaku badanga abantu bala basebenza. But wena because awufocusanga niklawudingela. Mara awufocus itsa ka yona nako batswile ka yona basebenza ka yona wena uba utsuwa Jesus. Awutsamaya mina thoko wa bua man. Ube tsena ngola hlaba bangata. Ube bana ya ntsamaisan. Ube ke Jesu. Hallelujah. Utsamaiswa ke mwana o sa tsamaiswa ke Jesu. Se hamba no Jesu. Tina se hamba no Jesu. Uyasina yena manje ihlutshwa yini uhlutshwa ke maga uhlutshwa ke lentho tsa tshwanela go hlopha because of focusing that into glory to Jesus. Emma how focusing ka go mona Jesu how that track out hlopha. Hallelujah. Wako ayikho into ezokuhlupha but yadala ukufocusa kustorm. Glory to Jesus. Mawuza ngolosithathu akunandaba ukuthi esiphi isimo ohlangabezane naso. Mawuza ngolosithathu akunandaba nokuthi ukugula kunjani ohlangabezane nakho. Mawuza ngolosithathu akunandaba nokuthi uhlangana nabathabatha abantu emsebenzini. Glory to Jesus. But wena uzofocusa. Let's stop this. Ungafocus mntwana sami. Yekela istorm senze umsebenzi waso. Nawe bese ubheka uJesu. Kai. Jesu listirio. Wadina li Jesu kaya kai. Glory to Jesus. Tlohela o focus dintho. Tlohela o focus mathateng. Yeka le storm senze umsebenzi waso. Kodwa wena hamba nomnikazi we-storm. Glory to Jesus.
la modimo le ka etsa mosebetsi ka go maphelo a rona ba tla go makalla diterateng tse re dulang ho tsona ba ntse ba ga ka setsogo ha re tsoga ha o fihla wa feta o ntse e bona mekweti ke ena e tšhikwe modimo sa e kwetse glory to Jesus so a bona mafito a bofilwe modimo sa bofolotse wena hlokana le mafito a bofilweng focus manje umangale abantu bagijimisa amanzi bafuna amanzi bakhohlwa uJesu bafuna amanzi khona manje bawungeza nebhotile leli lafakwa nje uyalibona ukuthi lingakanani kodwa le bottle malifakwa nje inhloko wathengiswa nje lamanzi bathiwa 30 rand mawuyathenga lapha esitolo siwathenga mina wathengisa 5 rand lamanzi lawo but uzowathenga nge 30 rand because ukufocus kulamanzi usuke umnikazi wamanzi Hey. Amen. Hey. Yeah. Jesus. lithi uPeter akise kasizulule bangakase sithululana ati because mahlo ilathuka so no from today skawa close yewo focusitseng ewe tsebang ngeke focusitse go yona uska focus ho yona focus o Jesu wa bona wena modimo wena o tla lokisa seemo se sana se tlo lokiswa go wena satana o rata ka posarate mara sana modimo o tlo se lokisa se asithembele uNkulunkulu akhona ama storms ena wena ngeke waqeda ama storms as long as sisaphila la emhlabeni ama storms ahlala khona. Amen. Glory to Jesus. But umkhuleka wethu ukuthi manje mina semkhulekela ukuthi baba wena uthela madipita lawa ya angaka ngiphinde ngobo ena nabazambazi because ithamabona nababona abantwana bakaIsrayeli bathi badlula nabo bacabanga ukuthi bazondlula yayizimo odlula kuzo bakhona bacabanga ukuthi bazondlula kanti abayi ukuyadlula kodwa bayobanjwa into bayilondwela bani ukuthi mameshona ubize before abantu osilela kanqane banana usebathithi yabantwana muthi uye na ukhulisa metsi akhulisa kankena kwala dirawo di rata hao tsa utshwanyang today sapa muthi o hona nako tsa o keke wa hlotso sa di bona. Glory to Jesus. Au ke ebile ha re sister ka hlotso ke sa di bona hore ishwe bana muthi mo ila bakata dirawo di topo tsa mae khapeta di ka re ga tella di fugethu fela bana ba rona ke batla hore ba tle ba lule fatshe ba shebe ba ibone tela fule haite Glory to Jesus. Wena o ikutlwana hore modimo wena o itekile tapile serale sona se bona se tshwa se tsholiso se tlo tshota pele se modimo wena o itekile a ke ba tlo bua nnete ba santane ba bua mashano ba go lona o tse ba no ba so fihli qetellong ba ga se ba fihlile qetellong ba tla re ka nnete thapelo wa ha modimo o itekile tafole bontshe amen basabana asikhonzeni lenkosi asisuseni izinto ezenza ukuthi singasa focus uNkulunkulu lebambile suka kuyo focus kuNkulunkulu uNkulunkulu akwazi ukusibonakalisa inkosi yomsana ibusisa.